الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salam iban salawat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahuli niya mga palanggungan ha agama Islam, kumawa kita niyo pangajian pamintangan hakalam sinallahu subhanahu wa ta'ala haparman niya wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Muna bang nato kitaun in ayat ini piyahimatian kita sinallahu subhanahu wa ta'ala in kahalan sing kita rihadunya minsan pauno in uyan nato hambuok da matura pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadalam in kita niyo mu'i da fa Allah ta'ala piatumtuman kita niyo wairuun hang sulag di hadunya imarana to mu'i kita niyo wairuun marana to anak wairuun marana to alta wairuun marana to kawasa iban wairuun marana to asawah amura imarana to in unu-unu inna hinang nato dihakabuhi nato dunya hinang marayaw naka atawa hinang mangi hangkan nasa inallahu ta'ala piatumtuman kita in agikatu wala kajitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum
Piyahimatian kita sin Tuhan ing kita magbalik damat tu patuhan biak sing kiabug sakatu pasikan. Waktu kita piag anak way narata alta, way narata kawasa, way narata asawa, way narata uno-uno. Bihat tura isab bang kita muy pahadarat sin Tuhan biak sing kabug sakatu pasikan. Ingkatan sin piag luug ligsaan nato di hakabuhi nato dunya. Daing naman ha uno-uno parhiasan dunya hibin nato dah hama ngasilabuhi marayaw sadya banging kiabinan nato marayaw impag amulahi niya ibang pagpakay niya timap panasya sa bang niya napakai pabukun maamu sambil ing kita tuan halaw nasin pangubulan kaangsuhan kita singkangian hakyabin taha mga kaaw-anakan nato mga palanggungan na agama Islam bang bihat tunim parkala sing kita rihadunya amura imahinangta dan hikasanyang kato in uno-uno na nahinang tarihadunya mangi iwan marayaw hangkan na satu nin Allah Ta'ala nagpahimati kato in aginya kato manja abil hasanati fa huwa khairun minha wa hum min faza'i yawma idin aminun wa manja abis sayyiati fa kubbat wujuhum pinnar hal tujazawna illa ma kuntum ta'malun ay imarata duarah sumasak na hinang marayaw sumasak na hinang mangi nabiitaan kita sin Allah Ta'ala hisiu-siu imuy pahadarat sin Tuhan nagdaraya sin hinang marayaw in hinang marayaw rilong hi Imam Singkiti hakitab ni Adwaul Bayan inamuin hasana rilong niya ini nawain itini dua hikaisa mabilang siya hasana amuna impi'lu khair min af'alil abd amuna kuno in hinang marayaw ring hamang hinang sin ipun manjari siyabut niya hinang na example biyak na long na simpag na pagkapisabilillah sabab in amu in hinang mo marayaw yaun ini lawi indayaw nereng hinang mo sabab lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala biyak na simbayta niya manja abil hasanati palahu asyru amthaliha hisiyo in nakahinang marayaw riha kabuhi niya lipatun sin Allah Ta'ala maghangpo inaming karayawan na hinang nihangkan ito labireng hayanto damikian hadu kaing ayat lipatun pa siya magpitong gatos sambil lipatun pa si hari masaypuah ingan niyatun amin hasana maramo inhikarua hasana pagyanon hi Imam Singkiti amuna kuno in lapal la ilaha illallah sababin niya un labireng hakatan indayaw niya siya impuntukan singkatan karayawan di hababaw singgumi sambil paadlaw akhirat amuna impanauhid sing kita pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan saan hi Ibnul Qayyim al-Zawjiyah bang mukitaon in amu in panauhid long niya puntukan karena wayruun mabangkil halom sin Quran indi nasadya nasasabot impanauhid pa Tuhan Rabbul Alamin dual bang kauri umukab ayat halom sin Quran indi kawaakanmu sore nga sabiat tu siya impuntukan sing karayawan amu in pagyanun manja abil hasanati fahuwa khairun minha hisiu tau imminui pahadarat sin Tuhan nagdarasin dua karayawan amu yaun in labi sarayaw rayaw lutu mahinang niya umaluk pahadarat sin Allah Ta'ala in lawan ni sabwa manja abis sayyiati fakubbat wujuhuhum pinnar hisiu-siu isab imui pahadarat sin Tuhan nagdarahin ang kangian inhinang kangian di ada sinagi singkiti na bahagi nagdua hika isa kuno amuna in syirik sabab bangimano siya minui pahadarat sin Tuhan nagsasakuto nagsisirik intumbas kanya himukmo imbayhu niya matupalom apinar ka jahannam himukmo imbayhu niya palom apinar ka jahannam inhikarwa kangian amuna immaksiat lumiu renga puas deng hasyirik inamin hinang niya kangian niya un tungbasan siya roon hakangian na hinang niya biya sin agihi Imam Singkiti ha baita niya kato hatungod sin ayat yaon alhasil tuan ing qadiyah perkala tari hakabuhi tadunya duarah dahun tapahadarat sin Tuhan amin pagyanun sin Tuhan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda Endo matung kita matu isok baranta duara imarata sumasa na hinang marayaw hasana sumasa na hinang mangi soreng hasababiyat tun bang aun tauri hababaw singgumi indahun niya kau maglumba ibut dahas ya maglumba haparkala marayaw amin mahinang muluto hadlaw akhirat hasababiyat tuma kita kau tauri hababaw singgumi
milyoner haalta sa miskin hakarayawan. Makita isab kau tao miskin haalta sa milyoner hakarayawan. Kahawa ang kagitaan niya perhiasan dunia, imibog siya dahon niya inta uyaw maglumba laway ha pagbasa Quran, dahon niya maglumba laway ha pagbasa hadis. Sabab bang niya tumtumon in tiap-tiap huruf mabasa niya ha Quran, gandahan kanya sinallahu ta'ala hangpo karayawan. Makabasa siya tu huruf katluan karayawan, nakabasa siya hang kajud milyon karayawan. In karayawan niya yan tun madawhat niya rihadunya labirit to hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. So alhasil mga katawtay manghura na agama Islam, in kabuhi sing kita rihadunya aun tubtuban niya wayruun darapat imui da kita pahadarat sinallahu ta'ala. Nabiyaitaan kita sintuhan indatong sinta umui pahadarat niya duara. Biyaita sinallahu ta'ala, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu nara jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila salihat fa ulaika lahum darajatul ula. In ayat na may ta duara in taudumatong pahadarat sintuhan. Hapanagnaan innahu may ya'ti rabbahu mujrim. Isyaratan iusal niya in kalima rabbah. In hikarwa ayat wa may ya'tihi mu'minan, wala niya na biutangan rabb. Sa biutangan niya kalima rabb ha mga tao mujrim. Amo im mga tao ini daruhaka, amin tao nagmamaksiat, tao nanganganyaya. Biada siya isyaratan sinallahu ta'ala, ya kau tao. Hawala pa kau limahil maripadunya yan pa kau hapangandangan ni inak mo, hisyo in nagipat iban nagupiksa kay mo. Amo na intuhan mo rabyaon. Ipat kau roon halong pangandangan ni inak mo. Halong sinsiyang bulan, lumaway roon in rejiki, makaun mo hikakusog mo, doon hamaas mo. Manjari pagdatong mo maripadunya, damikyan ipat da kau sinallahu ta'ala. Hawala pa kau limahil padunya asaling gumijukup na. Aw nasal tubig niya, aw nasal kakahuyan niya, aw nasal lupa niya, aw nasal bulan niya, aw nasal suga niya. Wala kau nakatawang nagpaon ha mga ini. Ipat kau sinallahu ta'ala riha hula ini. Sambil kau limasag, sambil kau kirihilan nikmat, sambil kau nagdapa-dapa. Pag sakali habihan, pag ipat kay musintuhan, mabaya kau dumatong kau kanya kriminal kau, mujrim kau, angkan natulong na innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Biutangan niya rabba, walaupun ha mu'min, wa may ya'tihi mu'minan, wala niya na biutangan rabb. Piyahi mati kato sinallahu ta'ala, habihan na indayaw sintuhan, habihan in ulong niya, masih natuk pasulangon ugus magrida kita, muy pahadarat niya ing kita nahinang kriminal, hawala na kita pianis niya rihadunya, hasabab sin ulong niya kato, intagaran niya di matunga huli, hari pamugto im manahot na to, im magsusun kita niyo, im magtawbat kita niyo, im magbalik kita niyo. Mahunit bang dito na haadlaw mahuli at tawa hakamatay makapamung na kita. Law anna li karratan, imakaian na kita patuhan. Ya Allah, bang sadya ba makabalikan mo, hari na ako ibalik pa dunya, hinangan mo ako dunya dugaing, imma hinang na ako tud ta umarayaw, imma hinang na ako tud ta mu'min. Inibita kato sinallahu ta'ala, imano siya doon pa siya hanaja, kiingatan niya na ingkarayawan niya, makapamung na siya. Laula akhartani ila ajalin karib, bang sadya makajari haba-habaan pa in umulko pa asaddak, in magsadak ka na ako, in maghinang ako marayaw. Damikyan bang siya hilawrok na maumpakubul, amuin tabunan na siya, makasayo na siya, umulak na siya, rabbir ji'uni la'alli a'mal saliha. Umulak na siya, ya Allah, pabalika ako pa dunya, inibalik mo ako balik pa dunya, sabab way panalubuin dunya, hakar na maksud mag-amal na ako saleh. Hari na ako huminang biasin hinang kulimabay na kauna. Ya kau tay manghudha agama Islam, ayaw na to natagaran dumatungin waktu kita in umulak. Hawala pa di magpakin waktu nagsasadya kita. Sabab biyaitaan kita sintuhan indatong tadumatong kaniya duara. Bang bukon ing kaunan ta mujrim, ing kaunan ta mu'min. Nabangin mujrim di matong panto pa Allah Ta'ala,
sumung haadlaw mahuli inhulaan niya matarang narka iban siksa mulka sinallahu ta'ala sa walaupun wa may ya'tihi mu'minan hisiu in miat dimatung pahadarat sintuhan hangan mukmin namarat saya nagihinang siya amal saleh in amal saleh maluag wala siya tiuput doon sadya pagsambahayang wala siya tiuput doon sadya pagpuasa ingkatan uno-uno makarihil kau kamumpaatan papagkahimu muslim tiawag amal saleh hangkan sa in Nabi sallallahu alaihi wasallam dimihil kato kaidah uning kaidah waktu siya naglilingkod iban sahabat awon hambuok deng ha mga tao natundok sinhas pagputsing kaibanan sahabat dia matu panabi doon man hanabi ang panilapyangayo hanabi pauwatan bang di kato patawalan dimihil in Nabi sallallahu alaihi wasallam kaidah long sin Nabi man istata'a minkum an yanpa'a akhahu palyapal long sin Nabi hisiu-siu ringkaniyo imma kagaus dumihil kamumpaatan patay manghud niya suway na hinangon sabab mabilang niya amal saleh in kamumpaatan di patay manghud mo bukun hat sadya siya pa alta bukun hat sadya siya pa panyap walaupun papikilan walaupun pa tuyong mo sibuk dahabaran mo apikilan mo inat tumatag tuan karayawan mo amu in pasautan sin Nabi hari padumag pakin adlaw amu in maaw na in pagsusun kato hari nato na mahinang in amu in dia akan kato sin agama Islam palanggungan ha agama Islam wala mo kita inambok sahabat ti ambasa hawaktu siya nasakit nagtangis iya subusin tindog may tak kau nagtangis wailong niya piyagsusunan ko hambuok dah dahil ha mga piyagsusunan ko si mampay ka ko imbay ta sin asaway nabi sin Nabi tay manghud niya baway joyriya hisiu-siu imma kahapal sin 4 rakaat before pardo zuhur iwan 4 rakaat ba'da zuhur pasurun siya sin Allah ta'ala pakarayawan hawaktu ako lang niya nasakit di ko na matunay sering asabyat to ingkya susahan ko wala ko natunay sabab may tak dumatong haadlaw mahuli magsusunda tuod ako mahiwala ko na paragbos iban wala ko kihanggaw taan mga katawtay manghuran ha agama Islam inyat to banda kato sin agama asal da kita makusog iban matilusa pausan kato sabab wayroon dapat mabaya kaurik mabaya in manay kurda kita riha babaw singgumi pila na hadjaring ha mga kampung ta deng ha mga taymanghud ta deng ha mga jamaata bihaun wala na silari kita rakuman imurul kanila hangkan san bang kau matupakubul dia akkaw sin Nabi pakabtangon sin ini in imian kau assalamu alaikum ya dara qaumil mu'minin antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahikuna insyaallah amin imian kau ing kamu yan nakauna na ing kami ini buhi murul dah wayroon da uy annamu indik murul dah hakahaba kau makalabay kubul muslim hipamung mo ang karayawan mo kapahimati antuan imbaran mo batin ikaw konsum kuni sa madtura hawakto ko si mambahayang limigo si mayit subay mo imang kanun konsum kuni sa ikaw ra inlikoon hawaktu kau si mambahayang subay mo imang kanun konsum kuni sa ikaw rin sambahayangon hawaktu kau timabon hakubol damikyan konsum kuni sa ikaw rin sa inhibutang mauntuan pakubol palanggungan ha agama Islam in Nabi madaran niya hipagwasihat bang siya makaagad pakubol in agina ya ikhwani limithli haja pa'aiddu in agisin Nabi ya kamu tay manghud ko habya ini hantang sadya hini utuod sambil mangdawak-dawakin luha hamatasin Nabi in pasadyahan tuan ing kubul sabab wayroon dapat uy anda sing kita niyo sore nga sabab yato ing kabayaan nato kataan ing mabaya kita niyo dumatong matto masanyang in dumatong matto nagdarapa-dapa in agama Islam biulansangan niya kita niyo in papagtaubatun wa anibu ila rabbikum
India ak kita pabalikun, India ak kita papagtaubatun, India ak kita tuan papagmalilaun, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala na supaya dumatung haadlaw mahuli masanyang kita murah-murahan mga palanggungan na agama Islam waktu maniuktiyo au makawa na to pamintangan habay tak kato sinallahu ta'ala nasabut na to iban habay tak kato sin nabi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhan nas ya'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.